gafashe ahantu hose hasigaye imyobo gusa niyo tugiye gusiba y'abarundi ariko abarundi rwose ndatekereza ko iyo muri wanyu mushobora kuba muzobitekereza abenshi baramanutse bagenda n'amaguru kugeza bibogobogo hari abarundi batatu bahaguye ko muricwa niki ku misozi mwicwa n'umwuma ko muraza mu bijombo gukora iki murenge wacu ubu nyine none mumenye ngo ya misozi nitwe tuyituyemo tuyirimo ubu nyine ni wacu kandi ntaho tuzoja habe nubwo muzozana n'abavutse banyu twebwe tuzoguma hano iwacu yuko nta munsi tuzoha nimwe mutaza amakuru gana baratuzana leta yawe ndayishimiye inzira yarafungutse ubu ko turava mu minembwe tukikibuvira mwibuka amagambo narababwiye ngo nimugire vuba hakiri vuba ariko inzira tugiye kuyifungura ubu twarayifunguye ahandi hamwe mwafungiraga ubu nyine abantu basigaye bagenda ku mama bakaryama bakaharara ubu nyine abantu twageze Kirumba tugaruka hari abaturage barenga 700 baryamye aho ngaho baryama hanze barasasa amahemba barasinzira baravuga ati ntabwo badufite igihugu twaragifashe wazugera ku wundi musozi ugasanga umuntu akakubwira ngo naharaje ntabwo barufite atubwoba bw'iki gihugu carafashwe bavandimwe mureke mbabwire na mugenzi wanyu ndagara igisirikare cyo Burundi cyari gisigaye kiyobogwe na Muniga Ntama na Tafoke yawe ariko ntangazwa n'umuntu kamuniga nta mugenda akaza kudutera ubwoba kuri Tafoke twirwane MRDP turakomeye dufite imbaraga ntabwo Tafoke ishobora kuza ngo kiradukangisha hano mu mikenge ubu ngubu se mugeze he Tafoke igeze he uzotubwirire Tafoke ati bye yukiye defense aduye FARDC nukumwa twagendaga dusanga hano hariho defense y'abarundi defense ya FARDC defense y'abazalendo imisozi yose yo muri kariya karere yose iracukuye n'imyobo yuko niho bari bategerereje murabizi kuko muri iyo defense ariho hafungiwe abantu bacu bigeze kuva ku ndondo bavuye mu masoko aho ngaho niho hagiye akorerwa ivyo bibi byose niho bari barafungiye inzira bafungira abaturage ba Minembwe byose byo ngivyo nizo twagiye tugeramo ico dushaka kugira ngo tubwire abantu nuko tubabwire kuko MRDP twirwaneho na AFC muri rusange M23 twahagurutse kugira ngo turenganure abaturage bacu bakomeza barengana ntabwo tuzokomeza tubirebera murabizi kuko twakoranye ibiganiro mu bushize duhe tubabwira ukuntu umuvugizi w'u Burundi yavuze yuko ngo bagomba guhagarara hari abakarinda umwanzi byari bitangaje kumva kuko leta y'u Burundi ishobora kugenda igafungira abanyamurenge kugira ngo ntibabone umunyu ntibabone igikenewe cyo sa nécessité de base buri muntu wese afite uburenganzira bwe habe niyo ufunze habe niyo urwaye habe nubwo warakoze icaha baragukondane mu buryo bwo gupfa baguheza uburenganzira bwo kurya no kubaho no kuryama no kubaho mu buzima busanzwe ariko ibo bumva kuko umuturage gutangira ku mukecuru umusaza umusore umwana ukiri mu ndu twito agomba kwicwa n'inzara kubera izo mpamvu ivyo nibyo twamaganye inshuro nyinshi kandi tugira abarundi kuko bagomba guhagarika ivyo bintu ndagira ngo ivyo twabahaye nasinye twababwiye yarabaye bwana baratuza wigeze kuvuga wa munsi ese uracaba kuri zero uracaba se mu mikenke uracaba muri za defense zose wagiye nagiye kugushaka ndakubura nimba uzokurikirana kino kiganiro nageze muri defense zose mpaye ngushakisha rero ivyo twabwiraga abarundi twarababwiye ngo ni mugende inzira zikigendwa bagiye inzira y'umusaraba mureke ndababwira amakuru twageze ahantu bita mu Kamombo dusanga inkuri nukuvuga ngo kuva abasirikari bari Kirungwa bose baraje baraswa n'ingabo zacu gutangira za Muramza bika ahantu bita za Bijombo babakura za Bijombo barabazana babageza Mikarati muri iryo joro barara bagenda ijoro barimo ba Muniga Ntama Peti Muniga Ntama narindi muri defense yawe narakubuze Peti narabashakishije ndababura kazi handi wakoreraga interview harya yavugaga ngo handi yamwe yavugiraga ati nukuvuga ko niyo mu rugenzi amaguru arabyimba yarananiwe arabyimba imyenda imushiriraho ibujumbura yazagenda tora za training mu isoko marché general byakugendeye gute Peti ya masaha 72 yakugendeye gute naragushatse ndakuvuga harya yatangiraga ya masaha yatangiraga ya masaha 72 narahagiye ndashakisha umuntu gaza negura ibintu byose n'ama defense n'amahema ati turebe Muniga Ntama ko rero Muniga Ntama pole sana n'urugenzi rw'umusaraba wanyuzemo nta kibazo tuzoba duhura ariko gusa tukubwire kuko twakubuza dusanga rero abarundi bari barakambitse uturere twose bari bafite umugambi nukuvuga ngo hari ibihumbi bitari munsi y'ibihumbi 200 biri muri Kongo ariko muri kano gace konyine karimo ibihumbi birenga 10 ibihumbi 15 yuko kuva hano Mikarati ukagenda ukagera Gasha hari position z'abarundi zo na zitatu zicukuye buri musozi ucukuyeho indake ngurindiriye kuzogira gute kuzomara abanyamurenge mureke nababwire n'ibindi namenye nageze ku ndondo babwiraga bakubitaga abaturage bakabakubita inkoni bakabaraza mu byongo abaturage b'abanyamurenge ngo nuko bababwiye ngo none hari umwana wabahanyuze ese mwabarundi mwe mwaza mugira ngo arinde mwana wacu umunyamurenge aje Burundi se
cyangwa areke kurara iwabo. Umwana gusa ngo nimba yaraye kwa nyina mu gitondo se na nyina bagakubitwa, abantu bakagenda bagafungirwa mu ndake. Ibyo niko karengane abaturage bacu barimo, bari barafashwe anotaje bari ku ndondo, murabizi nabo ntibazaga ngo bagere muri Minembwe. Ibyo nibyo bibazo byabaye. Rero tugeze mikarati twasanze imyobo yose aracugura, turagenda tugera Kamombo, naho ni defense zose zuzuye, ariko izo zose aduyera kubiswa. Daboro n'uwo mugoroba twahageze twasanze hariho n'ubundi bumwe bwagiye butabanyika bwa mayimayi, ingabo zacu zabashije kurasamo kabane nabo basigara aho ngaho. Ntabwo twishimira gupfa kw'abakongomani, ariko twishimira ubujinga bubazana kugira ngo mukomeze mwishwa n'ubusa na politike ya Gisekedi y'amafuti. Rero twarakomeje urugenzi rwacu, yuko mu rugenzi rwacu tugenda twamamaza amahoro. Abantu badutegere neza, bareke kuza bumva kuko MRDP ahiri ngari bashobora kuba byenda bagenda bicana cyangwa ko bararwana. Mu magambo yacu n'ibyo dukora n'ibyo twatangaje n'ibyo twabwiye abaturage no kubabwira kuko ico dushaka ari amahoro mu karere. Bo bari abana b'abapfu rero, turabizi bafashe intwaro, turabizi habayeho kunyaga, turabizi habayeho kwicana, habayeho gusenyera abantu, habayeho ibyo byose, ariko bigomba kwibagirana abantu bakababarirana. Ntabwo dushobora gukora reconciliation tidushobora kubana nabo hatabanje kugira ngo ino mitima yacu ikire, kandi kugira ngo imitima y'abandi ikire nuko agomba kubaha imbabazi. Wa wundi wanyagiwe akababarira mugenzi we, uwiciwe akababarira mugenzi we, ariko twongera twese twabana. Ayo niyo makuru twatanze, twageze Bijombo, twakirwa neza, ndo yose n'amahoro, twarayitangaje n'abapfurero kugeza no munsi n'amasango yaradutumiye, nayo dufite uko duhe tuganira nabo kugira ngo tuzobaganirize kugira ngo amahoro abe mu karere kacu. Muri make iyo niyo bref y'urugenzi rwacu, ariko rwari rwiza, rwari rugasaniye, Imana yatugiriye neza, akarere twaragafiramo. Niyo tuyigeze hafi turabanza tukareka abaturage kugira ngo babe bari mu mazu, abantu bataza guhutazwa n'intambara n'amasasu n'amabomba, kugira ngo abantu bose babanze batuze tubone kwinjira mu mujyi. Uko nguko niko dukora. Na zero nayo tuzi yuko irimo abaturage, hari inkambi aho ngaho irimo abaturage benshi bari mu guhunga berekeza za Murima, abandi berekeza za Mirimba, abandi bakomeza berekeza Ifizi, ko murajana abana muri malaria kwicira ubusa. Ariko rero nimuze nibarambika imbunda kuko abandi babigeze, ahasigaye muze muri reporting mubyanze nabyo nimwerekereyo. Bitabaye gutyo tubahaye iminsi mikeya turaza kwabakero. Ibi ngibi nimbe tubivuga gutya, tubivuga mu gihe hari ikintu citwa yuko baye batangaza ko ari CCLP yuko atagomba kubaha intambara, ariko nanone ibitero zarakomeje, zo bivya drone, zo bivy'indege, zo bizo ku butaka bituruka kuri zero. Twabihanangije inshuro nyinshi kuko bagomba guhagarika ivyo bitero, ariko ntivyatuza. Ku munsi w'ejo niho habaye intambara itoroshe, yatangiye mu masaha hafi, ndibaza ko hari nko mu masaha 2 ya mu gitondo kugeza mu mugoroba intambara irimo. Tubwira leta ya Kinshasa kuko igomba guhagarika ivyo bitero, hayikomeza kugaba mu baturage, kandi nanone nikomeza gutyo twebwe ingabo zacu zimeze zijyamiye amajanja turamahoro. Ariko muri iki gitondo no kuvuga ngo ahantu hose n'amahoro. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuduheza ikibazo cy'uko akarere kabyutse ndetse nuko vyifashe. Hanyuma ubushize bababonye ku ma social media, ku ma YouTube, twari tuvuze ko ubushize masuye akarere k'Indondo hariya za Muramza, mwageze za Bijombo, mukomerezaho, mwabonye abaturage, mwabonye imisozi, igihugu mwakibonye gute nyuma y'igihe kirekire cyari kirimo abarundi ndetse na FARDC? Murakoze cyane ku kibazo ciza. Reka tubanze dusuhuza abantu bose twasuye muri utwo turere. Abantu ba Bijombo turabasuhuje, abantu b'Indondo yose ya za Muramza, za Mugeti, za Karinyo, za kugeza hano mu mikarati aho twagiye tunyura hose. Turabasuhuje, mukomeze mwihangane, igihugu n'amahoro. Reka dusuhuze n'abandi bose bari mu turere tutabashije kugeramo, ariko nabwo mudutegereze, turaje turi mu nzira. Rero kugira ngo mbe kubahezaho brief y'ukuntu akarere kameze, twavuye hano kuko mwabibonye byenda byinshi mu binyamakuru byagiye bitangwa. Tuva hano tugera Mikenke, kuva muri Mikenke niho force zacu zagarukiraga, niho defense zacu zanyuma. Wambuse Rwerere uvuye aho ngaho werekeza muri mikarati, nukuvuga ngo twari dutanga bidasanzwe. Abapurero ba Bijombo bose bahunze iminsi 2 gusa, bahita bagaruka. Ingabo zacu zirahagera zirabahumuriza, twasanze babiyongozi bahari, turabashimiye cyane. Abasirikari bacu ba MRDP rwose muri intwari, muri abantu bakora igisirikare cyose mu buryo buri professionnel, baratwakira, baratuzimana, baduhivyo kurya, baduhivyo kunywa, baduhaho kuryama, ibintu byose byari bisa neza. Ariko twabatangarije tubabwira kuko ntabwo twaje gukora vengeance, ntabwo twaje kwihorera kubera kuko hashobora kuba hari inkaza abanyamurenge zanyazwe, ntabwo twazanywe ngo kubera kuko hari abana bacu barumuna bacu n'abakuru bacu bapfuye ngo twaje none gusubira gufata abandi bana b'abapfurero kugira ngo tubice. Iyo si yo mpamvu. Barabizi kuko twari kumwe na Peace Mavugo, ni komanda mukuru muri twirwaneho, ni umupfurero, turabana nimba uwo tutamwica kubera iki twaje kwica abaturage. Rero ico dukomeza tubabwira n'ubu nyine n'abadukurikira ubu nibyo twababwiye mu biganiro byacu zose twakoze, no kubabwira kuko dutangaza amahoro. Akarere twaragafashe, tubwira amahanga
abanyamurenge aho muri hose abapfurero mu mihana yanyu mutahe buri muntu kuri ka karenge kiwe naharya mu murima wiwe yahingaga bagende bose batahe ko turahamagarira kugira ngo basubire mu mirimo yabo urya mayimayi wese uri kiririya mu ishamba nazana intwaro azegera reporting kuri MRDP tuzomwakira ukeneye gukora igisirikare azogikora udakeneye gukora igisirikare azoje mu buzima busanzwe iyo niyo message twatanze mu bijombo abaturage twabahaye umwanya wo kugira ngo bavuge exprime bavuge ibitekerezo byabo baravuga ati twebwe ivyo dukeneye nuko tubana n'abantu bose atutekereze nkaha mu gahunda no mu bijombo nando kugenda isaha imwe gucya cyangwa isaha n'igice ati abantu bamaze imyaka 7 tutabona umuntu ariko ico dushimiye abaturage yuko gutangira uwo munsi twabonye abaturage bazagahuna baza bageraho mu bijombo barahaha bagura ibintu bakeneye abaturage barishima yari retrouvaye no kuvuga ngo baza bahoberana nk'abantu byo kuri bari bakumburanye uko niko kandi abaturage bo mu bijombo babashije kugenda banyura muri iriya mihana yose yo kundondo y'abanyamurenge baragenda baje mu isoko y'akazi rimwe nanone nabo bararema bahe baramukanya abantu bose barimo twahuye n'umupasteri kumuramza umupasteri wo mu Masango aravuga ati twari dukumbuye abantu twari dukeneye kuko na za Noheli na za Bonane twosubira tugatangira tugasengera hamwe abantu bose barabikeneye abantu bose barwaye amahoro abantu bose bakebane mu buryo bwiza bwo kubana ku muturage w'umunyamurenge n'umupfurero rero twavuye mu bijombo twahamaze iminsi 2 ariko twaganiriye n'abaturage batubaza ibibazo byinshi ariko byose ibyo twakoraga twatangazaga message y'amahoro abapfurera aho batwumva bose abakiri za Rugezi abakiri mu mashamba y'ahandi hose nibumve kuko ari amahoro abandi bose ko baragaruka nubwo tuvuga ibyo ngibyo hari abapfurero benshi b'amamayimayi bahamagaye bavuga ati twebwe rwose nta ntambara tubifitanye namwe ahubwo dushaka kugaruka mwese ni karibu nta numwe tureka tuvuye mu bijombo rero twaragiye turara ahantu bita kumuramza niho twasanze dusanga ari imihana imwe y'abaturage b'abapfurero batigeze bahunga bakibana n'abanyamurenge kugeza none turabashimiye mbabwire yuko nimba abantu bishiramo bakagira ngo none umupfurero wese n'umwanzi ntabwo ariko kandi umupfurero ntakazishirimo yuko umunyamurenge wese ari umwanzi nukuvuga ngo hari ikintu cagiye kiba politike mbi y'igihugu politike mbi ya Kisekedi niyo yatumye icanishamwe abantu bituma abantu bangana bituma abantu bicana bituma abantu banyagana bituma abantu basenyerana ariko ibyo byose bizarangira yuko twebwe dufite politike yo kubana kuri buri muntu wese twaganiriye n'abaturage uko twagendaga gutyo nubwo duhe ngenda simbuka byinshi niko twahuraga n'abaturage benshi babashi abaturage bavuye Buvira bavuye Bukavu tubabaza ati ibintu bimeze gute ati inzira zose n'amahoro tubamenyesha abantu bari budukurikira ubunyine nta barriere gihari umupfurero wenyine karagenda ukwe umushi karagenda ukwe twaje kugera za bijombo duhahurirana n'abamama 2 b'abanyamurenge bavuye hano mu Minembwe baje bonyine badaherekejwe n'umusirikari n'umwe tubabwire kuko igihugu twaragifashe amahoro karatangazwa muri ibi nubwo ibitero bikirimo bya Kisekedi byo hirya no hino ariko inzira zarafungutse tubwire babandi bazifunze yuko inzira twazifunguye ko mwebwe ntituzongera kubabona igihe cyarageze rero urugenzi n'amahoro twavuye muramza tuyimaramwe iminsi tuganira n'abaturage hari abantu bashobora gutekereza bagatekereza kuko twavuye mu Minembwe kuja kuganiriza abapfurero no muri twebwe twenyine abanyamurenge harimo abagenza amafuti hari abagenza amatambe barya bose bagifite ijya ideology yo kumva kuko batagomba gushigikira twirwaneho no kugira tugarura amahoro mu karere kiwacu abo bose nibo twaganirizaga ico twababwiye nabo twarababwiye ngo bagomba kubana n'abandi bose amahoro tuzobana nta gihe na kimwe kizokunda ngo tuzobe muri kano karere kacu ko muri yo plateau tutakabanamo n'ababembe n'abapfurero n'abanyintu